yarot dvas in pitia sayam mi khat chun sabat hilkhot sabat azil lawa hila apal ke ding he sa he ti chu apal ke te ding he ti chu tija chu sabat hala kha hi gel poi mo nga in tin gel kho nga in tin sabat hi e ho dinga i ma zo si hin tin chukit zong le tu chung sabat hi sabat rabi kheske levinstein in asai banga chu tu chung sabat to sabat kit hi mata ala loading gei ta tha ding aji chi pi ham itale nikho jousi in copy anei Sunday in Monday to get kopta, Tuesday to Wednesday, Thursday to Friday, Saturday in copy anei lo achuti phana Saturday sabat ni hi anu nu mo sain pathin koma ki phina hele pathinin a michel te api ti chu tija chunang in jong sabat ni khu chu na lo pi bola na la lut wa a na Lhah doh gei hele sabat sau na su sau e chu sabat na su sau lai si chu sabat a dinga hi a copy hi je wa chu ama tailou ei pan pi the ding poi ti chu Rosh Hashana ni ting le tija chu sabat lalut wa ding Lhah gei ding yarot vas na sei banga chu efsal mulgam ba sheuda kol sheuda si le rishon seni shlishi revi neyo sabanya sheuda hi chu hozo si la chu sabat sheuda si le halakha ni ham thum ham zilin lang azil pat nai lo nahi ala tu sabat ge ana bol khalo nahi ala tu sabat na pat in bolin lang sabat si le halakha ni sabat si katin anne si le nitha an jingka an seuda si le chun halakha ni thum be zilin lang ai lawa hi jong le ana zil jing sa ana bol jing sa nei ta le hap be in lang thum bo na zil nei le tu ni apan tu sabana pan nga zilin lang nga bol pan lang ai lawa hi jong parasan hasawa sin ke tla uwin lang khanin alia rison semin lang khan alia sheni semin lang ki tla le awin lang ti chun chutia hele chun sabat nit e Rosh Hashana Rosh Hashana ni ting le chun loi ro heta ni ki sim he te chu ipia sei do sabat na lalut wa sabat na Lhah gei hi je achu na lo pi bol tin he chu na lo pi bol hi ta ja sabat in nahung din pi de he ti chu Rosh Hashana ni ting le e parasat ki tavo hi ipia ke panam ite hele bikurim misvat bikurim gama sa pathin ko ma hin choi ding mi khat chun ahun la ya pri theiga loga amu a hi le a hoi ta amu le hung gama sa pen aphunga ga ven a le theiga phunga ven a le gama sa pen aga mu do ichu amu intin simana bolding sign a bolding melchi in a bolding intin ti chu bisvil bikurim hi chi bikurim ading a he tia sign a melchi na koi de ti chu chukit jeng le hi chi bikurim hi low ball ti ading bo hi lo hintin low ball ti ading bo hi low ball low pa nahun in ne ya a income ahuna thingphung ni apana chunglam si ho chu agan ne thei thingphung ni akona chunglam si chu bikurim hin chai nga hintin charik lihavi minimum stay at Hshem thingphung ni ho jong chu agam ga sagi ho bo agam ga sagi ho chunga bu hung ki choi agam ga sagi tailou ho jong chu phungizat ne yong chun choi ngai lo hame vi bekurim shomya bat kol ken tiske le shana haba tunha idin pi diu chu topic diu chu hi a hi le shomya bat kol koi tabang bikurim hin choya gama sa pathina dinga Jerusalem hin choya chu bat kol aza ding he ti chu bat kol chu vana pana ogit ipitiung ki saiding ham vana pana ogit chun ken tiske le shana haba tu kumanan choi bangin kumkit jong la hin choi kit in leitra tu kumanan choi bang banga kumkit jong nan choi ding he tia hi bat ko la hongingin pathe an bu ji ti chu bikorim chai ho chu ibiham lo pina miswa bikorim chi piham lo pina pathinin hichi miswa bikorim zala hi lesin asim he ti chu pathinin lesin have na hi le
hichimiswa bikurim zala hi lesin asim he ti chu rishib